आकाशवाणी इम्फाल केट्रिमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी अहानबद मरु ओइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 ना नारंबदगी फगलपगी चांग हानादगी वंखलक्तुना चादा 9.9 यौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश मालेम की ख्वाइदगी सांगबा हाईवे टनल अटल टनल ngahaki mamangda sangakre स्कूल अमसुंग अंगनवाड़ी सेंटर सिंह द टोटी इसिंग पिनबा नुमित चामिनी चथगदब खोंजंग अमा केंद्र की जल शक्ति मंत्री ने होगदोखरे अमसुंग कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मेरीलैंड की हॉस्पिटल अमदा लेखरे महात्मा गांधी की चाम यांखै सुबा मपो कुमंग मरी लेने ना संदोकपा एखोय के अखन्नबा सेरिस्ता पाव असी बापूजीना फोंदोक लंबो वाफुम खरन हौदोक चरी लाई खुरुंबा लोरबा मतुंगदा वांगांग बदा महात्मा गांधी न हाय ईश्वरना खोयबु अचुंबा लंबी ताकपी मेरा ईश्वर मुझको रोकता है शराब पीने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। वो तो ईश्वर है, उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का मैं श्रवण करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुंच जाऊं। मैं ईश्वर का काम न करूं और किसी ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं, सारा संसार को धोखा देता हूं और मैं पीछे धर्मी मिल जाता हूं, अधर्मी रहता हूं। तो मैं तो अधर्मी की हैसियत से जिंदा रहना ही नहीं चाहता हूं। हाउसिंग मपुंग पाव मणिपुर कोविड-19 ना नारंबदगी फगलकपगी चांग हानादगी वंखलक्तुना चादा 9.9 यौरे हौकिबा पुंग कुमैदमी चहुम यांखै मतु नावा फदुना डिस्चार्ज तौखरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग निमिदा वायरम थोकिबा चेरोल अमन हाइरिबा मतम अस्ते नौना मी चनी मरफुगतरु पॉजिटिव ओइरखी मसी थारगा अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग तरामाटो चहु मरफुतरा तरेट सुरे इम्फाल ईस्टगी नुपी अमा सिखिबदगी लेना आसिना सिबा मसिंग 9 सुरे हौजिक राज्य असिदा एक्टिव केस लिसिंग अनि चहुम 93 लेरी सरकार ने मियांग के खुदोंग चानबैदमक पुंग कुमरी चुमना हेल्पलाइन सिंग हांगदुना थमली कनागुमना पॉजिटिव ओइबा मियोय अमका नकनरुरबदी खुदकता सेल्फ आइसोलेशन तौबिनबा अमसुंग टेस्ट तौथोकनबा कोविड कंट्रोल रूम नत्रगा मरी लेनबा सीएमओ सिंग दा कांटेक्ट तौनबा हाइरी अमरोम दा हक्सेल अमसुंग गैफयुंबा मंत्रालय की चना कांगलोन अमसुंग मणिपुर सरकार की एसओपी की मतुंग इना लायोंग उत्तबा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय सिंग युमदा आइसोलेशन तौबा यारे हौजिक फावबदा मणिपुर मी चाटुकना थौरांग असि इनख्रे सेनापति जिला की माउद साबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट पुलिस गेस्ट हाउस अमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा हौजिक नेहाकी ममांगदा मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बीरेन सिंह संगाख्रे गेस्ट हाउस अदु लुपा लाकुंदरे रोमचंग साबनी संगाबगे थौरम अदुदा पीएसई मंत्री एल डिको राज्य की डीजीपी एलएम खोक्टे अमसुंग अति ऑफिशियल के सरुक याखी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्टाफ करा कोविड-19 पॉजिटिव ओरपदगी ऑपरेशन थिएटर निमिनी थिंगलगन हाइरी हॉस्पिटल असिगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अथोप चेरोल अमन हाई डिसइंफेक्टिंग लोइडवा फाउबा ऑपरेशन थिएटर थिंगनी अदुगा सर्जरी अमसुंग मेटर्निटी वार्ड दा अनोबा अनाबा अमतगी मिंग चल्लोय पॉजिटिव ओरबा स्टाफ सिंग असिगा नकनरुबा म्यू पुनमक नेगेटिव ओरे हाइबा खंगद्रिबा फाउबा निमित मंगानी वार्ड अमतदगी अनाबा अमत डिस्चार्ज तौरोय तंगाई फदना मिंग चंद्रबा यादबदी हाई रिस्क एक्सपोजर टू कोविड-19 की अयाबा लौरबा मतुंगदा मिंग चंबा यागनी हाइना चेरोल अदुन हाइरी जिरीबाम पुलिस ना जिला अदुगी लेंगांग पोपीदा ngarang numidang gari amasung achat awsung check tobada Imphal diki lakpa gari amadagi mi ani khulaiga kona na fare farba mi ani adudagi pistol ani 9mm ki kapa yariba madu kuntrani thoi amasung ate nongmai madu kayam rung fangle farba mi sing adu machin hangbada polam sing adu Imphal dagi huralaga kasar amasung Assam da tilunaba purakpani hairi Assam dangarang miyoy lising macamri nifu matay COVID-19 dagi nava faduna disaster kre hausi fawoda miyoy lak ama lising nifu gani pantamapan humpu disaster kre raja adu da hausi fawoda laina asina miyoy chatter kun matoy lay kitre Tripura dangarang nong na miyoy chani marfudra taruk COVID-19 positive oikib galone na apunba positive masing lising kun taru chuhum humpu nitoy sure laina astegi sikro migi masing chani marfugu humdoy sure Mizoram da nong na miyoy kuntra matoy COVID-19 positive oikib galone na apunba positive oiba masing lising ani subna ni futade sure active case na chahum kun nipan
लेना असिगी नाबा फकिबा मसिंग लिसिंग अमा चाटर कुन माथोइनी नागालैंड नगरांग नुंथिल फावदा मियो हुंबुदरा मरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी मसिंग मनुंगदा कुन निपाना दिमापुर दगिनी ngarang mioi humputar amasu laina astegi naba faduna discharge toki Meghaloi dangarang mioi chani kun manga COVID-19 degi naba phakibo lonena hozi fabar mioi lising mari chani kun taruk naba phakre raja tu da apunba active case lising machatra yangkai manga lady masing manung da Central Armed Police Force ki mioi barfuga taruk yauri tabi riba pawasi akasvani Imphal degini Pradhan Mantri Narendra Modi na Himachal Pradesh ki Rongtang da Saba Malengi Khwaidigi Sangba Highway Tunnel Atal Tunnel ngehaki mamang da sangakre tunnel asi minimum sea level legi foot listing terawang na Himalaya gi Pir Panjal range da Khwaidigi Nova technology sinadina sabani kilometer mapan desmik sino ani sangba tunnel asina Manali degi Lahul Sipti Tampakya Chihi Chupa samna halagani Hanadi unka hena tabadi ki tampa asi chahi amada thataruk lambi fauna dabani ngaksal Mantri Rajnath Singh su thorum adu da saruk yakhi Malengi yaifana ba migeng yauriba atmanivar viral mafawna na bahona bada tengbang bina ba Pradhan Mantri Narendra Modi na researcher amasung academician Singh Barton Tokre video conferencing ki khutang dangarang numidang Vaisvik Bharatiya Vaigyanik Vaibhav Mit hogdok labat tungda wangang bada Sri Modi hai handak ta Bharat na mangsal thaduna space reform Tokre masina industry amasung academia da khudongchaba sing piragani mahangna hai Bharat ki ina khulaba Vaigyanik itihas asi chakthohan batangai fade Pradhan Mantri hai sarkar na longmi sungbu tingwang na ba khwaidi ki wang bathaki scientific reforms to ba pami Sri Modi hai science amasung innovation na chakhot hana ba sarkar na thawrang kayamrum lokhale mipam aduda malengi lebak yangkai manga dagi Bharat dagi haukiba academician sing amasung scientist lising ahum hena amasung Bharat ki academician amasung scientist lising tera hen bana saruk yakhi School amasung Angarwadi scientist in the Toti ising pinaba numit chamani chathagadaba khungzang amangarang Jal Shakti Mantri Jagendra Singh Sekhawan hodokre mamang thagi kumapanda Jal Jeevan Mission thabak to onthokna ba gram panchayat amasung pani samiti singgi mardak siksa fongbada Pradhan Mantri Narendra Modi na mission asigi wafum hodorakpani COVID-19 positive oraba America ge Rashtrapati Donald Trump Maryland leba Watler Reed National Military Medical Center da laikre America ge Rashtrapati na mahaki hospital chapagi khungsat adu atenba video oina Twitter da thagalaki pausal amada Sri Trump na mahapun sibiba singbu mangonda sabupi bagi damakta thagakhi mahang hai mahang masaf mau pana lady Rashtrapati Trump amasung mahaki loina vi first lady Melanie Trump ngarang coronavirus positive orapani orekli va fibam asina Rashtrapati Mikhal ki damak mahaki bot khomada chaun akai ba tholakpa yai hairi Lebas da COVID-19 na nabadagi farapa masing lep na hengalakli haukiba pungkumay da mi lising humbutra mapan lom naba farapadi hauzik faban naba pakiba masing lag yangkai humdoi lising yangkai hele puna naba farapagi changcha da marfu humdoi dasmik taret shino yaure haukiba pungkumay da mi lising marfu mathoi chamri marfu mari nauna positive orapadagi apunba positive oiba masing lag yangkai humdoi lising marfu mari subna humpu mapan sure Loshilakpada Canada ki artist amana sakpa bapuz na pamjaram ba bhajan Vaishnava janto Vaishnava janato tene kaje piyata paraya jane paratu ke upakar kare Aroiba da maroiba pau amuk hanna Manipur COVID-19 da narambadagi fagalapagi chang hanadagi wangkalkuna chada humbudra nipan dasmik nipan mapan yaure Pradhan Mantri Narendra Modi na Himachal Pradesh da malengi khwaidagi sangba highway tunnel atal tunnel ngehaki mamang da sangakre school amasung Angarwadi center center Toti ising pinaba numit chamani chathagadaba khongjang ama Kendra ge Jal Shakti Mantri na hodokre amasung COVID-19 positive oraba America ge Rashtrapati Donald Trump Maryland ge hospital amada laikre Paulo Izare